čitava priča ide unazad, znači Jezava može da se čita i kao zbirka priča i kao roman, ima 12 celina koje idu od sadašnjih vremena ka 1525, ako se ne varam, je poslednja priča. Što se Jezave tiče, to je moj pokušaj da to, ajde da kažemo, znanje, sistematsko, etnološko znanje upotrebim u praksi. Jedna od knjiga koja je najviše možda i uticala na mene jeste stručna monografija Slobodana Zečevića, etnologa, mitska bića srpskih predanja, gde je on pokušao u, ako se ne varam, 7 ili 8 kategorija da obuhvati sva mitska bića u koja naš narod veruje, počevši od vila, vampira i veštica koje su najpoznatije, pa do, ne znam, Todoraca, uslužnih duhova i recimo talasona o kojima se manje zna. Ja sam u tih 12 pripovesti pokušao da utkam u svakodnevnicu tih ljudi koji su nekada živeli i po neko mitsko biće, po neki običaj, verovanje i slično. I još jedna zanimljivost vezana za Jezavu, to je jedan kritičar kasnije primetio, ja nisam bio svestan kada sam je pisao, nisam imao tu nameru. Jezava je možda jedina reka u Srbiji koja ima 2 ušća i 2... Ona nastaje kao rukavac Velike Morave u blizini Velikog Orašja i kada je velika i uliva se u Dunav kod Smedereva i kada je nivo vode u Velikoj Moravi veći, ona teče od Velike Morave ka Dunavu, kada je nivo vode u Dunavu veći, ona teče od Dunava ka Velikoj Moravi, znači teče u oba pravca, zbog toga i knjiga kao knjiga takva može da se čita od početka ka kraju ili od kraja ka početku.